начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Угая мирошит хайлохим, кол хамаяшим мнигей аль ядо, эйн дабар ашер насах, ми бале один бо немеца гаим, вехагаим кохом оргадам. In principio et verbum et verbo erat apud Deum, et Deus erat verbum, operat in principio apud Deum, omnia per ipsum factum sunt, et sine ipso factum est nihil, quod factum est, in ipso vita erat, et vita erat lux hominum. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. In Him was life, and the life was the light of man. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Im Anfang war es bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden, und ohne das Wort wurde nicht, was geworden ist. In ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. En principio era el verbo era presso Dio, e il verbo era Dio, Ele era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era Lui degli uomini. Спокон віку було слово, слово в Бога було, і Бог було слово, воно в Бога було спокон віку, усе через нього повстало, і ніщо, що повстало, не повстало без нього, і життя було в нім, а життя було світлом людей. И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Che schinus nemium, che feasami fatti doxan aftu doxan, osmonogenus parapatros pligis haritos, che alifia. Вегадабар лабаш басар вайшекен бетокену ветке бодо, раину кекибот бен яхид, лабин мале хесед вемет. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius gloriam quasi ugenitia Patre, plenum gratiae et veritatis. And the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Et la parole était faite chair, et elle habitait parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Und das Wort wurde Fleisch und war unter uns, und wir haben seine Gerechtigkeit angeschaut, eine Gerechtigkeit als eines Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Il verbo si fece carne e venne a abitare in mezzo a noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene
pieno di grazia e di verità. І слово стало плоттю і вселилося між нас, повне благодаті і істини, і ми бачили славу Його, славу як єдинородного від Отця. Иоанн свидетельствует о нем, и восклицая говорит: «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня. И от полноты его все мы приняли благодать на благодать, ибо закон был дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». כי ממילונה סנוקו לנו חסד על חסד, כי גתוהניתו נח בית משה וחסד ותת ממקור, ישועך המשיח יצאו. Отек туплерому то завтуrini спанте славумен, кахарин антихаритос, отеономос деву Исеус, эдофи хариске алифия, идия, Иису Христу эгенит. And of his fullness have all we received, and grace, for the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia por gracia, porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Denn aus seiner Flucht haben wir alle empfangen, und zwar Gande und Gande, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gande und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Da sapienza virtuzia abbiamo ricevuto e grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mose, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. А з Його повноти ми одержали всі, а то благодать на благодать. Закон бо через Моїсея був даний, благодать та правда з'явилися через Ісуса Христа. Et de plenitudine eius nos omnes acceptimus, et gratia pro gratia, qui alex per Moisem data est, gratia et veritatis per Iesum Christum facta est. И слово плоть Моисея вселилось в ныне, видихом славы его, славу яко единородного от Отца, исполнив благодати истины. Иоанн свидетельствует о нем и возва глаголя: «Сей бей Божий рех, еже по мне гряды предо мною высь. Яко первые меня бе, и от исполнения его всеми прияхом и благодать возблагодать, яко закон Моисеем дан высь, благодать же и истина Иисус Христом высь».